Kublai ya fi boro. Naga kitab Tobit kelenong khat ar de khot khandai. Ka jing ai isne ka polite naga jingyap. Bad ka pen khut ya kano kano ko pap. Kito gi ba le ya ka kam isne bad ki kam ba hok kin yo ka jingim ka ba pura. Ko himen ko para bayit untaga singe. Tongin ya pusan khandiar halor gane ka kowe ka kam ba nadu jutam barim. Hadu jutam batumai ngan sapani ya fi la shai la singe. Ramataga singe ngin pa jutam barim. But ni ka kam bangi hable kasam shis pa khat ar the khat san ongkum ne su utaw briu ubale sbun baru ba ai kelyang uba paniat hok yala ki kam ki jingim the khat khandai the kajuga sam da ga jing kluit mansim u ya sam haki badak ka jing sbun jongu ba klemput unlong u barabor badan bot baru badan burom. But kini kiju ki kintian u Paulus bakut aga siti jongu syaki korin ka siti bar syaki korin kelenang bakhandai dekat bakhandai uang kumne prabat khandai ublei ulaban penroy kerhai aga jinga e jongu hapdan jomfi kumta bapenduk biang barabor na dan syadang wat ban datam na banta ki kam babha kumbala tho bukanega sam banga pule menta. But akam ki kam jagi apostle ni ikandu gawe kabriu kalanong kaba khandai dekat lai fundriu ki kam jagi apostle khandai lai fundri ni pule gumne hajoppa ladon kawe ka kanthe kaba kerteng ka tabita kariunget but kala pelet yala ka pot ha ka baleb ha but yarap yaki baduk right ke ba nyo jingkai na jutam barim tide ban pule lut to ga jingim jung tobit pinsa so to gane mantang I haga jutam bathumai Paulus pokoi la hikai ngi ayung ide ban le upandan kam biang ka juga sam bangala pule na banda jumfi but hagi kam jangi aposel ngele kundu gane ga berita bita sepan jangkar filaban pule shushu re kalale yu kale bha ban yarab eki baduk ko himen ko para bayet kane kalong kawi ka kam isne asharu mansa pane fe but khamtam lele ha kane ka por ai klampak ni nong ni borang ilang badak re tinyi ka mansin jingi kam de bansa duk kat bangi don da khandiat bangi don ni deban don ka to mansin bani arab te gajingkular jong ubleru fi tumno kinsa yo jingim kabapura kinsa yo jingkoi na nagi pop pen abad kinsa pun koi de kiru na gano gano ko pop te kam isne de kawi ka kamram jingi jisurun sa ikai ingi sapangane te ai ba ngin puson duai bad kamtam ngin rai ban le ye akine ki porla da film ko ban ai kino ki seng kini ba yarap te what himofi pinsa shem kibre kibadan kam agi rei daga mansim jong jingkamen but daga jingkulet mansim pinsa le kanega kam but ke ba ngilayo jingkular na kitab Tobit kan sawan kan sakala long ke jingkar kuna banda jingi baru blai baran bor baru pa baru kun baru mansim ba koiran kar kuifi